Webafowethu umthandeni Gcwamele Shumfoko Amanqele-ke lapha-ke sephinde waziqophela omunye umlando omuhle kakhulu-ke njengoba-ke esengene-ke kuma-South African Top Album iTunes-ke ngey'ngoma-ke eziwu-6 eseyivela-ke laphana-ke njengamanje-ke laphana-ke okuyinto bafowethu ewumlando omuhle kakhulu-ke laphana-ke singakhohlwa-ke mesikhuluma ngomlando-ke sikhuluma ngomthandeni uMfoko Amanqele-ke laphana-ke insizwa enezigixagix zomlando kumaskandi esikholwa ukuthi-ke sekunzima ukuthi kungaba khona umuntu-ke ongazigqiba kulama-album wonke seyiphumile uma-ke singaqala-ke ama-album-ke aphume-ke ngoJune kuze kuyofika manje njengoba-ke sizoqala nje uDisemba. Sikhumbule uke wenza-ke laphana-ke igushi-ke ingoma-ke eqopha imlando esabekayo waphinde wenza neshape esejezini-ke njengoba-ke eselandela nge-album ebonakala futhi-ke yenza kahle kakhulu-ke laphana-ke abantu abaningi ey'nkundleni zokuxhumana-ke bamncome njalo-ke laphana-ke njengoba-ke sibona bafowethu-ke ukuthi-ke lezi ngoma zakhe-ke ziqopha-ke imlando emihle. Okunye-ke sithe sikuqaphelisisa kahle-ke ukuthi-ke ama-Red Nation-ke abeke phansi umoya kule game kuyakhomba ukuthi-ke bafuna-ke lento kuyenza ngobunono nangokucophelela nangesizotha njengoba-ke sibone kahle-ke bafowethu kuye kwasabalalana nezinto ey'nkundleni zokuxhumana-ke zokuthi-ke ama-viewers-ke aseyathengeka kodwa-ke sayichitha-ke leyo mbiko noma-ke sakuveza ukuthi cha ama-viewers bafowethu akukho lula ukuwathenga laphana-ke but-ke ngake ngayichaza leyo nto angikho kuyona-ke okwamanje kodwa-ke into engifuna ukuyisho bafowethu ukuthi-ke iy'ngoma kaMthandeni-ke zibonakala ihamba kahle kakhulu-ke okuyinto bafowethu-ke le ishayo lihlombe njengoba-ke umthandeni-ke simazi njengomuntu-ke laphana-ke uyiciko elikhulu kamaskandi-ke ephinde-ke ebe nezingoma-ke laphana-ke ezingena kuma-top album-ke iTunes-ke zibe-ke izithupha-ke ey'hamba phambili okuyinto bafowethu enhle kakhulu. Asisazi-ke makunje ukuthi-ke yolala-ke kunjani njengoba-ke abantu bazidlala left and right.